Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Nyautrap Integrated Territorial Organization Jowai Circle henne kasngi hakapor khatwish teng minsngi. Kalayo jingtip nakipara basyongde mar hayo Iawmusiang Jowai baki don ki Kynthei Muslim baterwatiar Iawmusiang. Tangba bun bakim nuot ban kem bat yaki namar badan bun ngut bat ru hakajuk kapor baki dei ki Kynthei brio kim nuot ban bat ne ban kren yaki. Kumta Maria yo jingtip na kalyang kaseng kalapoi bran sya katika jaka bat kiam ya kiti ki poi wir lingba ka jing pentip sya katna trekam jongka infiltration department ka Jaintia Hills district hadin baklayo kiam ya kiti ki dekhar kaseng kalalap bakite ki briu ki dei ki bawan na Assam bat ha ka jokopor kim don ne ki kot kisla ki babyang kum ki labor license ni ki trading license lane kinu ki kot ki bapentik na shwaban rung sya ka jilla ka jongi kum kaseng habapet ya ke emlang salang kum ju banyada ya kajat benriu u president kaseng ka Hito Jowai Circle uba debor mi siang bot ula ong ba kini ka jingwan kini kidakhar banwan kamai shapo ka jela ka jongi ka bu jingma ya kajat benriu da ka boong ba kini ki briu suki ken salong try da ka basyukor ki briu lani da ka badi remdor ki tiar sha ki briu ki bamtip ba ki jat mar ayu ki die shaki. Kita se IP kita one gi claim documents gi camera yang perlu api kam ke department. Ne ba ila nur ga ang so aktif ya chana mi chepi la wato pi kam yang infiltration tip pi. इस डॉक्यूमेंट है आपका Yo la pi. इसका मतलब क्या मामा? मतलब जो आधार वोटर आईडी आधार कार्ड है कहाँ? इधर नहीं लेके आया, घर में रख दिया दीदी। क्यों क्योंकि आधार कार्ड का हमको कभी जरूरत नहीं पड़ा ना। क्या क्यों नहीं जरूरत क्योंकि हम डेल्टा कहीं गिर जाएगा, कहीं वो हो जाएगा। तो जीरो कॉपी जेरोक्स कॉपी ये तो नहीं मालूम हम जेरोक्स कॉपी। हम सिर्फ आधार कार्ड तो घर में रख दिया दीदी हम आधार कार्ड। वोटर आईडी है क्या वोटर आईडी इलेक्शन